Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa atawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, hona ni whiroa ma whaingata, no noa atawa ke whai ana. We tatalo moe o tu hei lala. E wisai, Parapakapo, Amasi mohono fuloto. Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tu pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, matakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utu kalonga luko e hake anga. He wisai, Parapakapo, Amasi mohono fuloto. Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e to pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangelolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, Parapakapo, Amasi mohono fuloto. Kaneongo, Eneto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e to pau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, atonga ni o whai o tupua. Kokori ke o hufanga moa I he talamalo e whanua mga hi talawhatapu kutoa be wha o atu pa meheni. Talangata e teo whai ki tua mama o ka tae whainga maari e koni ke o atu ai hamo polokalama koia FATUFONUA fo o ki he weekend. Ia ko heni pe mo e whafafonga toa tapu fitu, Paula Piveni Piukala.
ke ma whahoko te tau polokalama ko ia FATUFONUA ki wikeni. O ku taitai loto whiawhia, taitai loto mawhana ki mautolu ko mo o skau mo ki maua i loton, ke tau kamata i he polokalama ko ini, o hoko atuai i he toenga ko ia ahoni, mga i polokalama o ku toe ki whahoko atu. I hene behe ko whiawhia ke taitai lere, whafafonga pe me i tonga ik. I he pongpongin ko ilo i behe ku nai whanki i polokalama na ke labat ke he pongpongin, tu go e wharearea ki he lere maga he wiko se weekend, ko whanongo maha ku te alu ki te tokolahi ange kakai nguna whanongo i he o mo wharearea i he lere mai ko ia. Ka i hene behe ku taitai lere i koe piveni ki he polokalama e weekendi, whewhe hake ngā ue ku whahauko me i tongana i he wharearea. Malo solo malo mo foi mari ko le te pige u fanga te pe fata. Ai go lau tu tau pe. Oia. Tau o tapu foi fare ale na. Koi. O fa no mai ko e programa mai to gava pe ni. O se pekia go ia pe. Mo amanaki tokua amanaki tokua e flau te pare mia mo ne kau minista mo ne kau kei o ke ne afio tokua ko yo ulo wifi ko e e ge usi e frase sele ne afio he fu kabineti ko ni ye tau te kai ko me nei ku ne afiko ku Ko tu dai ni mi fu nai te ai ko nai tu ko tu ape mo ignore o baba u a ho ta ko me be he o hange ko me aka bulu to ki lau pe tai me wa fa le area be ku ko tu ri a ho ko lau pe me a anga ne ta pu ne fa le area a ho mai ga ko a ko ke hu ho ko mo os follow up mo ata mo wai ko o kulau be he tai tapu ne fare ale he me go ne fa fo ke ya ki fare ale e mo ni te ko wi ta o ko u hi ko to ki race de u issue ai me ko ya te to ki hanga ya o ta to ki fa ton mai tau e ko o ko te submissions ke ave ke he kono mo ni solo o me ko ni o fai u tu fa mau anga ia ku fitolo ku pu aki ku fitu wo volo ku tatolo ku tataha ku tafa ku tafitu o si ai u tu fa mau anga ia ai mahu inga e hanga e fare area fa papa ko distu Bo student mai fa mau anga ka ko lau ko hinga ko tau lava continuously improve he ko tau pace tau fai tu ni fare area pa ko tahaya ai misiona e kui fare area ai ka pace tau fai tu ni o ngau ki ai uhinga le to ta mai le he ko te ki la pe me ko ni he ko no nga ko uhinga ni o fai ngata ia ka kai fonua o hinga ni o palo pare mai tau langa fonua ko tui ko me he ancient civilizations na te ke hawa kalaisia na ngau ki ngahi moral philosopher ano takaki ke ki mawahe ai tangata me monuman he ko pehe ko Aristotle one of the Greek renowned philosopher ko human being is a rational animal ai ko nga ko te ke tala noa nau tolu he lau maari mo tala mo te ke nau tala noa nau to he foi dimension ko whaka otua ai ko toki ho lau maari ke tangata o ne ngau ke whaka kau ko ne ngau ki ka ko o mawahe me monu manu he ko tala noa ai whaino hino ko ka philosopher
Qual in line be pa mo fa hino hino te ta bue. Eu peho ke he folofola, eu peho ke ko hime moritoni. Ko loto mo ata mai ko no pure angai. Ai ko nga ko pure angai o tua. O kune fotu ai hono taloni, pe tala fatongi ai. Ai ko tala no ai kau politicians ke he small voice ko konsenis fankiwi ai ko taimi ko ke mon manu pe mo tanga. Ko tala no ko philosopher ancient civilizations. Ko human being ko is a rational animal. Sai, ego nau pehereva. O i kai peke ke engage ai whakaukau, o hinga lelei. You are reducing yourself, may a human being, to animal. Ai o to kana ki mai rational thinking, then you upgrade yourself to human being. Hange ko ni. Hange ko ni solo. Ilo ka pa te ta aveha, a whanga hos ki hawa ta. A whanga hos ki hawa ta. Ilo te ta ose tau tangata, generations. Generation tau pehege, oange ki nau tolo enough time tau te au whaawal. Anga nato e tau te au whaawal. Ilo ho foki mai, you will find them in the same position. Ihe, taimi koe na ke maawai nau tolu, ihe tau e te au whaawal. Kai nau te lau na to improve hanau no fo anga, to koe nau civilize. Ke pege ala tu wai a hos, ngahi pe whanga hosi. Pe koe whare hos, ngahi pe whanga hosi. Ke hea mai tangata. Ka pate ke tuku ha tangata ia pota wao ta. O se tae whawalu ke whoki mai. O nau ea koni, ko nau remote control, o nau, nau whaurika, heka wakapuna, nau. O poinga ako, ai tau kawe ko whai whare area, ta uene te au whawalu. Ai pehe, ai whare. Ke toki hau koe, ke hanga we. Koe kuhinga en solo. Unless and until we engage and mea ofa ai o tua, o ko mai ke ata mai tangata, we are not going to advance. Continuous improvement. Ai ko mea ko whinga ke to au pito mea ko anga maheni, fie eiki, whakahouhou eiki, he koe whare ana e lotui, ke hoko koe whare whasevaniti. Ya ki awe ko statement ni aku eni. Te nau toho mate pe au mi whare area. O e whakaukau na tō te nau tūri. Tūri au mi whare area pe ta ofi au mi whare area. Solo na iai mea na kua ngoi au pito. Ho toko ua koe, ta toko ua koe na mi mawa ta hao no. Ta e ngari moni mo e toke tā, mo e loe a, mo e ata mai ia. Koe fu to tonu whakakonistu tone ia ai polo kalama koe ni. Ke uha o rea a ke whakaukau, pe tohi e whakaukau. Koe u elementi ai ripati e tangata tonga o mai e freedom of expressions. Kai ke iaha lao fulu he lalo mamani tene tau e foi totonu ea. Me a kehe ka pau te hanga i kita ti feimi ai hata. Tako feitu ia kau ari whare hopo. Waha no lao ana. Koe ke o mai whare area. Ka kou lau ki koe tūtuni whakawhamau anga whanuan o nau o hanga o state ai. Ta tau ai pepe koe ha ai ka pau o ku whepaki mea o ke whakamatala mai whepaki a moau. But I will die defending your right to say what you want to say. Your right to express your opinion. Koe mea kehe ka pau te rea COVID ata. Kau te whakangari COVID ata, te wheu. Koe issue kehe. Ka pau ta ma tala noa heni. He funga te pire koe ni. Ai anga ta whakaukau ko ha mea le rea e whanua. Kai ke aha palapare kai ke aha eiki fulu tenu te tauwhia. Koe mea pango. E kono mo nina i kai ke amanaki.
o fuwa o tuunga mahino ia ka ho eki mahino ile au sia ho eki ka ko fu kau so called educated i loto fale ale o mo fa no be mo to luai ai kai ke na lava engage me ko hinga le me ko talano kana wo fata mai veve me ai kai ko me ai i fale ale o me ai ka ba wa na ta fe mari ka ba na be na pore ai ne afio ave ki fa mawa kai ka me ai ke o mai ki fale ale ke foka maka tu ngaki hono faka ton hia yaki e na ta riu ke panga tu hawe fonua ko pe gure ko ia he ko sio ko me ai solo o na hanga finga ke ta ofia ke le o kakai e na to tonu ke na ure he tu hau o mai ai ulngana fa fonua pe o mai mo lotu a o ni ta mai na ku kore ke mo lotu he pon hanga mari mo lotu o mahino i poke ai kone na ke talanoa ki ai i he taimina mo talanga i pe mo e whafafonga ko ia baba taha no ko uhinga ko mahino i ai he ku foke o whanongo ki he tepi o ku na mo talanoa foke he issue o ku mahu inga na o ke wha race foke whare area e whakaukau o ku mahu inga ke o mai ai me issue o talanoa i whare area i he mama ka koe ko e talanoa i he loto vao tā pe koe whapo uri i uhinga fuki ka au ko talanoa i ko he vao tā me whapo uri ko o haki kulupu o ka wheitu o toi o whai talanoa i whai ngā mea whakafufu o koe ke tau discuss ai ngahi issue i he mama o mai peheni hange pe koe alu ke media pe koe alu ki wharearea pe koe wheitu ka talanoa i ke whanongo ke a kakai ka lava mo kakai ke o mai mo na whakaukau kono talanoa i ngahi issue he mama ka koti mahalo na pe koe hae uhinga ia ka au ai whakaukau ka heka ke utala noa la he ta whaaki koe ako whi ko ngani ko lot ke wanga ki mention at ka koe i he o kulahi a hono tuku aki i koe he tainimi ki he mea koe tai whaapa ai a koe konga ino hoko pifa lea lea ko mahino i baho o tala noa mai ki he anga maheni mai mea oku ange oku loto mamahe ai ni ko ngā ke whenga ke liliu o mea ki he tawhaaki koe. Ka kulahi ana behe o ku tūri koe me whare area, ka tūri tō aua ni koe me whare area, ka tai whaapapa, ka ngahi rea na ke oku ke ngāo ea ke oku lau ngā ia i koe he no pere koe, hange koe rea koe ku ke tamai oku haa he kamatanga ni programa koe kei, pe koe haa no whakare umea koe te alot mamahi foke ai kabineti hono atko na toe urea koe ya. Ka kouloto ke hangango tifai ni mai ange ke kakai. Koe hane uhinga ka koe whakaapa-apa. O kumakato unga no tō o hofi koe mo tūri koe o tala mai ke tae whakaapa-apa. O ku keke mahino ka koe whakaapa-apa i whare area. Koe uhinga ka koe whakaapa-apa no foia o ku no foia he fuakawa na mauwai wa mahui whare area. Uhinga ka koe whakaapa. Pa koe fuakawa ni peheni. Talango fua truly loyal. Lau yaku. I'll be truly loyal ke na fio. I will defend him e mea ko tope. I will kapawe aha ha mea e hala te paki me konistone. I will advise him accordingly. Ko truly loyal. Koe tau he konistone. I will ensure ko ha mawhai o mai ka mautoro. Hange ko tau whafofona. Ke mau mui ke konistone. Pa koe whanau pe ko o hake mau pe au ia konistone mo lao ke hoko. Koe ka pasa ia. Ke ne hulu ke tau ia mau fō. Tau ia mau ngā oe. Koe fōi mea ia koe benchmarking ia pe koe baseline ia ke ne hanga wha. Koe whika tolu rewa. O mai ia koe whakapoto i he lerei taha e mau ilo. Ata mai lau maari o whahoko ako mau whatongia. Ke lerei ia e whanua. Ta moene afio. Kai koe lerei ia aki mau tolu. Kai na kai ja mau fuakawa mau tolu ke mau whaapapa ke paremia. Pete mau whaapapa ke whare area. Pete mau koe mau fuakawa ke o tua kiau koe ulau. Koe te whai mooni e te apasia ke o tua. Koe te whai umea koe
e fui mea la lahi o tolu koe ni te tātou ia o whare a rea he vau he viu koe aku o mai e ana was lea bene nai o mai lotu o mai bea mai culture o whenga ke sipaia ke ngutu ka mo ho ha ai kau whafofonga koe uinga koe ono abuse tu ha na was lea bene ka pau na o mai he pare mia ai whakaiki ko silini mei whena to tongi ake ai wakapuna fo o anga whewhe ai whakamore ai pure anga he u mea konya e kau taha konya ke lulu tai kau koe ke mau he ati taia haki single document koe ati ta koe mawhai lahi taha ia e whonuani ke ne hanga o trace hasilini o whakamoreki me he tuhau ati ta oku i kaipe koe whakamatala nea mai i whare area te ki aipe ke tari mai he kau tare ki taia ai ngai whihui. Mau tolo ni wai ki komiti na hanga fotu o komiti whiri ke investigate ai kau taha koe ni. Tālu hono o atu me tau ko si au peke tau te rei peke o mai. Ia koe uhinga ia e ku hohaa. Koe hano uhinga e solo. He nā ko si alu au o COVID-19 te moho ku wahenga koe uhinga e ku alu au ki whare koe nau tuku hau pe moho nau fofonga. O si mai no koe ke whakanatu lau ke tae mi ngao. Ka pau te alu peo ma aku solo. Te alu peo i pu kofi olo mo nau tolu. E mau e pe me e o te ufi e mau ia e au. Kai whaka ofa ka kai he ko o si o ngoi. Solo, ilo te alu ko he whanki marketi. A oen ke hei fi solo. Koe i fi koe koe mea kai manako aia. E ku whakatupu tau. E whe pāpā ke ngahi wheitu ko toa ngahi turiki. O ku whakatau pea toi mamafa. Koe no hinga. Ua mawhasia kakai. Mawhasia kakai. Wa te aloa ke hei kako hiki. Ka te toi mamahi whewhe. A tunga ia ko koe anga hano whalere whanuan. He ua whehanua ki mai whamauanga o ka ke lava retainer dau kau ngau e whehanua ki mai ai mia whehanua ki mai kau toke tāwhe. Ngai potu ngau nau whehanua ki. Kai ke nau mau. Kai ke mau ai kau ngau e wheunga ke ngau e. Ko ngahe nau toi hiki nau toria o kume ngau e mau. Ka koe mea ko whaatara noa he mea ko ni solo. Koi. O ka kai mate aki mea e whonuani. Ka kai lau pis eiki. Ka koe ka kai whie la lahi e. E nau kei lava pe nau tole inu wai tupu, lava pe nau tole tuu he la a. Ka pauna nau sio hake, o ki vei vai meri e, o ku ngau e lere i aki he kau take whonu. O mea whakamamahi taha e kusio, ka ua e motu ania. He kusio hake, o ku nau toi whaka inu hosi ake nau tōria vai meri e. Toi fufulu ka ake vai meri e. Toi fō ake vai meri e. Ka te tanguta kita mo te whuihina vai tu. Pea te pehe. O mahu ingange ai hosi ia moe ka moe fō ia au koe. Tangata i whonua mate ki mea. Ngau e oskia vere. E pa taimia ko koe o ngo iai. Te tata o e solo lahi tohi mai e kau pou. O tala mai. Tuku pe foi pupulaka e to'o pe ki mamahi. O ta misi koe ke na lava nawa. Pau koe ne to'o pe mamahi e holo e pe mo e pupula. O koe mea koe ke nau kau ke toi ke i tau wala e sa volo o hu moi ki whare area. Te tau maua i haola. E mahari e pe malanga aia. Pea osi wa pe sai pe ke mausio ki ai. Kau ke sio ke hanga koe mea ku revolu ki ai whare area. E ia whare area ia. Foi asenita peta. I foi a peta. Hangi ko ne hoga ne. Ka kono winga fo ke ki voi ke mea ko ni he na ko. Sol tu pe ka hanga fa matala e loloto mea ko ni. Na ku raki hube i November ko tau ko de wafe wo. Na hanga we ai fuaka wa he mahino ka tiau
e ia e taimia e palparema. Kai ko sio mai au a mai ki hen. Ka ko sio pe ke lai fuakawa. O ku te loi ki a Sihova, ko te fuakawa ke otua. O ku te loi pe he te pe atu te utalangofua pe utau hio maanion. Te o si loi pe ki. He kai ke guarantee fo utalangofua e mo na fe paki mo ko ni stutone. Soka he position e pure anga he time na o mai ai ki expressing he ene afio pe ko pe ko ene whakahalot. Ange pe ko whakahalot e kau whakafofonga o nau ki whakahalot. Ta foki pe ai pure anga pe atu o kuke mau i ko ni stutone. Pe hene pe he te utalanga ta au ko ho. Sio ko fehui atu he tūlolotonga sol. Tūlolotonga. Te keke mau he ne avio e ko ni stutone. Talanga ta anau to. Oke pe kai ke o mai ko tu wa ko ni stutone kupta hayo hai kai ke spend hasilini me e fare pa anga. Kai o rewa ko hiki ni ma te ai tu o ta ko hiki ni ma fare area. Pe ko hano o mai ha fainga line item i ha patse. Pe ko ha fainga motion for resolutions. Ke pe he mai ai tau ko mau fuko tu wa to mau fe ma ko ko lulu tai o pehe mo o fe ma o ha waka puna fo o. Pe ko hano mahu inga e mau fuko tu wa ke mo tarim. Pe te mau toki hiki ni ma rewa pa tok tari. Pe ka pau o out of 10, tau pehe out of 10. Ka nau continue ke nau hanga whakamoreki. O ku totonu ke nau foki mai ki whare area. So ke panga kon na whakataua ke ai lulu tai. Tuini ota. Totongia i me sune o i tau whakapanga koe wafe uoua ki e wafe watolu. Toki totongi lewa palanisi ia i aokosi o e wafe watolu, wafe wafa. Ongo foi patset ke ia eua. But not a single patset item na nauhanga o fotu mai ai. Aia ki au. O kui kai ke ai halao ia. Pe ko hakopu o konistu utone, ko o hoko pe o pare mia, o hoko rewa tu hauia, ko o koloa. Ko o hoko pe ko hakabineti, hoko rewa tu hauia, ko o koloa ia koe. Ke fai te liha, he fai tutuni ai. Ko uhinga ia konistu utone. Ke hanga whakamoreki, ai tu hau e whonua, kuo pau ke o mai ki whare area. Ke approve e whare area. Ko taimia gogo na sio ai o mei tere whakatikita. Pea ulahi pe uwhamonia hangengo ni. Kupu ni maono ai konistu utone. Kupu ni matolo ai konistu utone kataki. O kune hanga ai o talamai ai kuo pau ke hanga he minista pa anga. O whakamatala ki whare area. Panga ko toa pe ko o stanaki. Me tu te mo tu hau mo. Me ko toa pe tanaki. Pea mo panga ko toa pe una o whakamore. Whakamore, whakatau waka, whakamore he totonge ngahi hopo, whakamore, sai. Tala mai rewa he puri angai ko ini. Ko hono, se tolo koe hopo pea moe tasanoka, pea moe Pacific Game, o confidential ya. Kalu e ku mentutuni, ke o mai hare i whakalao. Ke whakamaka tuungai, estu huai, o ku confidential ai. E nā tuku aki ko confidentiality ono whakamore ha mea te kau akpa mo i tu hau e whanua o ne awhio beu ne mau i nau e o ne awhio beta. Te gai ki aha lau ia kene hanga tala mai ko maka tuunga e o nau pehe mai e o nau confidential. Te ko kupu i konistu utone ka ko supreme law ia of the land. Nau mo la loa katoa tu i hau e ka gai nau mo la loa katoa ke konistu utone. Me taha na honga whatoanga. E kusio koe laka whaama koe whare area. Ia au koe nau pe ia e toki haere mai ni a whio ki ha whaama o whare area pe koe tāpuni o whare area. Pe toki obligated lewa e whanau wako o e hakotupu e whanua ke nau laka. Koe whameite ke ni a whio. Koe
koe tau ko sia ne laka pe kai ke ai ene afio kana feuia ai mo me ta ko fatonga hifo ku ngau e ki he pare e mia e fo irea gon ko tikuri ai tikuri solo ta pau te ke eke pe te ke fekumi ki fo irea ko ya fo irea ko ngau e be he tu ngau e ki he kau dictator ngau e ko huinga ko angai mo me ko ni he ngau e ke pani marama o ni pepe pani marama ka fo ilao ai tikuri ko fo ilao ko ke podu he kono hinga he ko ke ha fare area o ka ya ha kabineti whakatikteita pe. Solo, koe fufonua o kuia ne whare area mo e ne kabineti. Koe foi statement o e whainga mea koe au pe mai tari e whare area e fusi vai ua e whukautonga e mea whaeigo fustua. Pe tari he kabineti. Iwa ngau e ke fuirea koe ai tikuri. Ospa nau whaitohi ke ne awhio mo ne whaamu. I is the acting prime minister. O lava e ta whaaki ko ia e Piveni. Hange ko ni, taim kok whihala ke ngau e pare mia, i he whango ni ko ni ngau e ake ai decree. Ka pau o ku kai ki totonu he kono o as whakia ko lea peke ngau e ake e tui. Pe koe kau dictatorship hango ke whamatala. O ku waha ha mawhai e whare area ke whehu iki ai ke taofi pe koe whainga uhinga behebe o koe ke ahakaunga whakia. Oi, mawhai e whare area. Mana toi ko whare area koe na whero toi koe development e mawhai a ene awhio na mai ki whare area. Function executive pau ke nau tariu mai ki whare area. Koe foi mea koe ia koe foi mea fo o fo ke ua no hango fulu. Mana toi nai ki mua ai koe ne awhio pe. Pea na e hanga ki pe whare area koe hape mea o mai pare mea mai kabineti. Hangi nia koe ia yo maalunga taha. O kui lalo e pare mea e mai kabineti he se ai whare area mai whare area. O kai ke o kapau o tariui ki whare area. O kai ke wha tariui ki lalo. O tariui tau tariui ki olunga. E whapaponga koe ke tuu whoke, o koe whoke aha no tālanga i he tohi pe koni wholofola e tui, mo umea koni koe hanga tāri a kabineti. Ka ku, nai whehui ha whoke he pare mia i whare area e whakaukau, ne pehe, o totonu ke whakatotoloi, ani i koni na nauri ke tohi, o whailo. Ka koe whehui nia ku whehui e nia i he ngai social media, mai media, ai whakaukau ko ni o whakatupunga ai whakaukau he kakai. Ko tohi pe nia me he ene awhio pea mo e watahatoko ni na e tiriwa mai ki he pare mia. Pea koe ke kau ai whare area. Koe whehui o whehui e dai ni mi. O ku totonu nai hono area i he whare area. Ai isiu ia, ai tui watahatoko ni pea moe kabineti pe pare mia. Ka kona kai kia ha whakakaunga ia e whare area koe hai i hene tuu ko mo dolu o ku mahu ingai ke mawala atu o ke isiu ko ni nai whakatamu o ke he kabineti. Sai pia zolo. Koe tohi me he Lord Privy Seal ki he kabineti, ki he sekretari kabineti pa mo e sekretari pare mia. Koe tohi ia. Koe. Like tohi ko ia, and that is completely different issue. Koe. Issue na mahamato o hake o hokore vai koe concern ai whanua pa mo whare area, ai fo itari. Koe tohi mai. Koe. Koe wera ke tau koe whe maua rocket scientist ke hao whamatala mea koe. Ilo le rei pehe pare mea, ilo le rei pehe tokon pare mea, ilo le rei pehe kabineti. Koe concern a whare area, mo ki mautolu ka whawhua whare area, koe whounga na nautari aki e tohi. Ka mana nau tuku noa e nautolu ia fo ere meniti koe riki ai tohi mai. Fou pe nautolu he se nolo tatau, na e fou mai ai tohi, ai pe nau tohi o sila i o ave ke Privy Seal. Ngā tai. Koe sio koe ne hao no hoko koe isiu a whare area. He taimi ko koe na o mai ai o tuange e nau press release,
ka nau toi whakamatala mai he retio. Kene hanga whakatupu. Pako foi taki halai na nau whai o nau pehe mau i he ene awhio. Ai konistu tone. Koi. Sio, ta foki hake ai toko lahi taha e kakai o ite ngia ene awhio. Sai, ko hinga e nau pehe ai una wangatu he koe kupu whaafitu. Kupu whaafitu ai lauhia tongani. Ka iaha taha tene whai hatohi ha press release. Perea i he reti o hange koe mena nau whai. Kene whakatupungai po i rea whaparangi uhinga re disaffection ki hene awhio. O kulau ia koe angatu. Ka ave hopoi e a o ta taha wha ai ne ngā popu. E ko me e toton ke ngau e ka attention yare. Me e toton ke ngau e ka attention yare. Ai ke takta play he component in our functions. Eh? He kuhona moni ka yo ila po ka hai hunga na nau. Kau ta mate ai o tala ko na iliki pena toton ke to fa to lo failo. Ko isiu ke he po ko hatu ka ke fela ve hata haya ke isiu ko ya po ko me ena fa ye tala noa. Ko tala tau na fai hanga tonu mai withdraw and confident hanga tonu te pe mai he pare mia. Ko e kai ke confident pia. Eh? Hanga tonu mai mai remove consent kai. Kaka pauna nau foki ki he nau loyalty. Mo nau fuakawa. Te nau option na nau whahino ake tui ai kupu ni mataha, kupsi i tolu, kupsi ei. Ka pau na nau hanga o whakatoka ngai. Te nau tala ngofua pe te nau tala ngata. Ilo ka pau na nau alu he tala ngofua. Teke mau fwe ko ni sudone. Ko e nau whakotu watu. Whakotu watu ke revoke. He koe whakarea koe solo oku wai for instructs whakalo sika ia henyo. Koe ke ilo eo pe koe hai uhinga o miss out ia he kabineti koe. Pea mo kau whauhinga lao. Koe fo irea koe pea. Koe fo irea koe pea. Pe koe fo irea koe en he whaparani. En. It's a logical operator ia. Aia koe uhinga ia koe hongo foi conditional expression koe. E toki revoke he ne afio. Ia whakotu umai he paremia. Koe ke revoke he paremia. Koe ne mea mana whai koe whakotu. Mea rewa e ne afio ke ne revoke. Aia o kukai ke lava he foi sino e taha ke pehe koe mawhai e paremia. Koe mawhai ai tu ipa mo e paremia. O sanga tu ia whakaha maha noloto. Paremia koe ki utoi whalalau ke toi hoko atue. Mea ia e paremia ke ne whakakato e ne tafa aki. Kai lava o execute foi instruction ko ia. E hene kai ke ne whakakato e henge i peka. Pate e whatonga i kompita o walpe henge kompita ia. Kai mea engage ai foi lupu ko ia. He foi situation o ke satisfy ai foi conditional expression ia. He koe foi logical operator koe end. Ai koe fotu pea revoke ene afio. Foi mea koe ia whaka computer hika ke lava ia o ngaue. Ai foi algoritmi pe koe foi instruction ni. Kai orewa ko whakatou. Fia loa e mo foi condition. Ka pau e tulu hataha kai false hataha. Koe ne hengi ai pe ai ke orewa ko ke toi reset o computer. Ai toi kumi. Ai toi kumi hala whanonga fo ou. Oku uhinga lere whoke e whatara noa koe e kwhehu ia tu ai kaunga whare harea. Nā ke whakaha whoki. Maka tuunga ia i he whaunga na ngau ake he kabineti. He tohi koe na nao mai o mea mai tokoni pare mia o lau kohe mitia. O hinga e makatuunga hamo kawai. I whare area na mea whoke pare mia ne tala. Na ne mea whoke pare mia i he lotonga hamo tālanga i whare area mo koe. Mo kau whafonga ke hebe. Ana ne mea te mea koe ni. Koe mea koe na ahe mitia ia koe mea koe press release.
ko pe ko ha no whakalea ko ni me ka whai ngongo. Ko mau tohi tari a mau tolu ko me ke he na toki ave ia ki he office palasi. O ko ke ila ka ia pe hata he ke mau tohi tari. Ko me ko na atu ia ko na la o ton pare mia ko ke press release pe ia na tu atu cabinet di. Berane fe ia to ke mo ilo ke press release mo tari tohi. Aya ko ni tu ko ke aya ko imagino ko tari tohi au te na ka ko me ani na tari na ange na elau mai ko to Ega tari tohi ia ko eluelu kai press release ia ko ngatu ia. Go You know, one of the things that I get frustrated in the house, I hate to see that image. Ke te whakamatala ke uhinga lele. Kai ke hana u te whakamatala ke uhinga lele. Koe tata mai peto ngā wewe, whai ako no tutu. Ai motu ani. Kako tange ke kau whafofonga. Te muta more moto mutai mo no launga ia. Muta ho mate au mi whareni. Ko huinga fuke launga ke tapune le o kakai. Na os pai au COVID-19 te mo kakai. Ta ko uhinga ia o tu ma o ai ho kuloto. He nai kai ke nau fili nau tolo au ia toi uhinga ke. Ta ko nau mahu inga ia ke pure i le tu hau. Pai o ke au ia ne ongo e whakamatala hangi ko pure anga filieni ko kau filieni he kakai ko whakatemo kālatia. Ka pau o ku fua mai ko corrupt mo pure COVID. Pai o ko isi ko au ia ko fua kau ke tau tō ke fua mai ke pure rei. Kai toki lava ke mo oni pe realize ngai benefit ngai mo ni whakatemo kālatia. Kai ke lava ia ke pehe ke tau tiptou da tō rueni he. O si lea pe o ia solo ko composition e fu fare a lea tonga. Te ke kia composition pe ia e hoko I mamani. Te kia me ke aha foi toko hiwa pe o spuna ea mai pe no foi loto. Pe firi mo vete mai toko taha fitu. O kui kai kia party system mechanism. Ke hanga he mea ko ia veti. Ai hanga ai kau kei pe moi au sia. Hala. So ia ko pao de mo fatonga pe mo to takau ai pe ia. O he holo ka whawhon kakai. Ko kai e lava he foi sino kone ai hou eiki. O play e nau role. Solo mene tahu nau hanga whatonga ia nea. O kurea aki he hou eiki ko nau tolu ko kau awhi wala nau tole nea. Pe nau uhinga mai ko e wala nau tole. Ko awhi wala foki na ngawa ke futa foki he aho koe. E pe foki futa. Ko na e wala ngatu e kakai. Ka koe ngatu, koe mea koe uhinga koe develop na tula koe whaite ka kai whiwhine. Koe ngā ke ua lahi a whainga maari ke whangata whatapu. Pena ai rewa tau wala na uia koe awhi wala. Aia koe nau pehe, koe nau pehe koe whainga koe kau awhi wala mauto. Kau nau hanga o hanga pe nau tolo pou e pure kovi. O kongo ia wifi dimension whaka mahino ia o kai ke na honga whatonga. Koe lawe na aku e mea koe awhi wala solo. Koe te whai e te ngā ue ke rerei taha, ke namu rerei e te ngā ue, ke ola rerei e te ngā ue. Kai wala ai e nea whio. E ngari rerei ai, namu rerei ai nea whio. Koe elito ia o awhi wala. Ka hapau na uhinga mai ke he kao wala. O si liriwa mamania ke wala loto koe ke toi awhi wala ai wala loto ia. Ka hapau na uhinga ai awhi wala. Physical dimension. Te hei ke usio he tuunga whakatuta maki o gai whono. Ko uhinga ko kapau na nofo institution of the nobles. Ke nau whakataulama ke pule I le rei tu hau e kakai. Fia kakai. Ola le rei ke kakai. Ta koe wala ia ni afio. E nau ngau e mea. O koe wala na afio ke nau mapu aki mai wha wailo te whare area.
Pena hanga hau viholo tala tau mo anga tu mo pure kovi. Koloto ke o mai ko ana ko tau ka vehe ko ilo yo nau fai hala tu hau fonu. Te ki ai kapau ko ati tai ma fai lahi. Ya wen ke ko miti a mau tolu toi ma fai lahi. Pe au tau o hake fare area. Te ki ai ke nau submiti mai ko pehe ko he ati ta. Te ke o mai ha contract, te ke o mai ha document ke ne hanga o clearly define ko sirin ni na to me tu hau pe ko no he lulu kai kan malu he pureanga fa ahinga fa matala pe me ke ko ha he ko os iru vai fa hinga no e ke ko ha hinga po ai be ne afio ai ngo foi portfolio e ua na os ko hinga ko glawenso na os to fola mai ne afio mo la ko ni sutone ko mama ye ne afio ne ilo ko konistu utone ne wange mafai ye ngo foi portfolio ko ka wi kai ke ngatai ene tai falala an ko ne vote of no confidence na ne vote mai ko kai ke no fote ho e ki tau te fito ko mo fa fonga no pere ko na mi va o ha o holo o kero ko fa mo mai te na wat ki ni wa anga tu yo o ai foi me ko na fai ulukala la ko ye kau to ava fio fuka ulukala no tau e ko lo tau go fere to pa ha ore wa fa lo to e kau taula kau taula tai go kau fai fe kau ya ka ko kau ui te volo ko kau anga lo tu mua fa lo to i ke na o ni ko se me kau taula ko e ko lo tau ko nga ke na fa le ya ko no fo pe kainga no pe family ka ko ne mo ye ko o se ta te ni lava o crack e fu ko lo tau pe na ai fa hinga ye na ke na fie mari ka wa fa nguia alu na do lu alu na do mo ve te halau furi ha fa ngai panga i mo ko fa hinga ko na tui ko ki ai na o mai le na to le ki i fe ko na makave fe tu ko ui ko makave ko fe ko o ui ko foi ya lo to ko ya ko ha ya va lo to pe ko ya ha una to ki ai ka ko si la ma be u ka la ya ene mamahi ko he ene foi o e nau ki whakamolu pe koe kautau. Hufi e ukalala me na kautoa na ia taina nau mohe. Ha i katoa mai o mai o ai whanki pōpau. O whakawangi a lalo e pa no o le vai kautoa koea. Pea teke i mahi waha a koe na ko longo maku pe mo unga tala. Ke unga ke mamari e pe hono tamde i nau tolu whakamamai. Pe visio ke fita a koe kautoa wawau he. Na ya upeo whakapuri foi pōpau o hukei wana iki mai pe ngai fuka pe kau. O whamai hanga te aki o whai foi mea ko ia i ka wana. O koe e mana ma press release ba ke na to ko whai ki olo malu aloi. Ka pau na mo oni na apa pe ko talango fua ke ne afio truly loyal. Na na whakakakato ate ai kupu ni mataha kupsi tolu kupsi ei whakakakato ate ai konga koe taha o si mahino o si loto ni afio ke wiwoki o atu lewa ne fotu ka lava ke execute foi mea ka nau talatau atu nau ka koe mea o lau ai mahino na totonu ke nau hanga whakatoka nga nai vai tolo e mawhai pure i he malu e tu i ono pe mono hako. Oi mea ko ia ko ripoti nau kamata lau haka i whare area he nau teu e ripoti ko mai ripoti ke mau talanoa ai pa mau talanoa ke ngai whare rei whakoni sutone na os fotu mai me komni weri. Pa nau kamata lau e ripoti ai hanga he kau ati teki koni FATUFONUA koni e ripoti ke whakaheke heka ke wana hongfuru. O nau hanga tohi matala lahi mai. Ai foundation, paces, ke merino mo tolonga fonua, institution e monaki.
Kai ke. Ka ki au na nau o si o mai pe nau tolu mo whakakau. Ke nau no a ia ipe. Ka pou ia te kau. Hou eiki kona. O kui kai ke nau ngau e ke rational thinking. Ke fehu ni e whawhanga koe ke fehu nu ko mai taha koe ni i he wholau koe ni o whai hulo uiwhi koe ne fehu i mai e kangola atu o ku fua e hai e whakamore koe ne nau wholau ko fua pe tuku hau pe nau takta fua pe koe ngaka na wa o ki hene a fio o whahau koe hulo uiwhi. Ai a koe ke nau takta fua. Te tātu fua he tu hau. Koe mea ko whakatupu ita ai. Whakatupu ita i nau. Tai mi ngao ka nau. Hange tu hau ia koe mea ia nau tolu. Nai whanau i mai nau tolu mo ia. Me nau whangakui mo nau whangakui. Koe. Kone tunga kona e kau no pere na nau taki mai he no pere koe ia o e ua. Ai ui ke nau huki toa me wharearea ke whakaha ke nau loto mama. I he tunga kona na ia e tāri koe purianga. Pea kumea i pehe kakai he whemea ke wharearea. Koe tāpuni kone wharearea na nau toi whoki loto pe na nau i tua i pe nau tolu ia. Ni ko ia. Na nau aluan katoa na ai na toria mau i puko fi matori escape. Kai ke? Ki hau ia na usmahino pe ia koe foi aiten whao si pe ia. Tene usmahino pe os pe tāpuni. Kana e ai e mau e nau ki nau alato ai pomponghi nau osi ai e hau e ki me pau pe au ia o nau maa popo. Pea o wale au ia he mahua tu. Ma toi o koe ke o skarang pēr nau tolu koe ke o kau au hawhainga mea ke engineer e. Wau ko nof pēr pulelere. Koe ke o kau au he are ke ai voto no confident. O nau mai ko mai kau tangi sai. Ai koe ai tohi a ho e ki koe ke hau te te. Kau nau whewha uhi holo pe ono tala noa ka nere pe ke u. Na amanaki au ia. I he whahako mai kau. Ka pau he kai ke hau ke mau mai ko iau tala whahako mai e whakawhisi ai minista. Ai ongo minista he. Ka pau he kai te mau walk out lewa ki tua to make a statement. Koe hanga e mena na whahako mai kau. Ako whi uhua tau ki loto. O tau ki loto ku whoile ta molu mai e hu mai e no pere. Nau ka matatu pea pea tau e whata mai ke te kowiki whare areani. He kono inga he kai ke utui au koe hanga koe whungai te tau malu i aki. Ke ngari poto e nea whio. Kau whakau e ne apsol. Ke ngari poto e nea whio. Mau tau e mau tore whoi pulu. Whai tū tūni mau tore whare area. Ki he hala whanonga o e ongo minista koe. Ke kulahi pe provisions ia he lao. Kai ke koe ui. Koe uhi ngā ke ha. Ke whakatau a taina e nea whio. Me ne whai tū uni. He kos mahino e ne tuptamaki. Ako uhinga nei si haere toi e ki ni wa mahalo ke ne isolate ke ua te whaanga whitu taki ki ai. O ngā kai sio ange pe kui whe. Solo, me e ni umari. Me e ni umari pa te uki wahe ai mea. He kou whatonga e umari. He neka ki o amanaki au pe he ho eiki. Ka kou whatonga ngā ien he ngau e hau moho eiki wana mewa. Na aku whaka na manatui na maki tā pulu ba me pirinis kalaundi. Kana ku ongo i hoha, ongo i mafasia. He fu mea ko hoko ke ilo ko hai ne viu. Kana fai ai whakatala noa te mou he moni te ai kupu fitu ko o whare area. Na ko whare au ne pehe mai pe kui whi ia hou eiki. O statement ia koe mina lot ki au ia. Pako toi hanga tu pa pe mai o nau i muri nau to. Ki au o heriakia. Pau ko heriakia. Pea na aku amanaki au. Koe mea nai whai he pare mea mo ne kabineti. O kuongo loloto ke mafo e hou eiki. Koe ne tū koe os koe ane afi. Tau te fito. He naku os ilo ia e au ia. Os ilo pe ia e au. Ai posisi nei pureanga.
Ke nau whinga koe ke ua ka kato mai e ku malanga. He la ia fuka no teu me makatu unga le rei me report ai review na fai ua no follow mai ngai review na fai ua no tafa me kom ni weri. He taimi pe ane kei fai tutu nei ai hou eiki. Ka ko na hanga fatonga e foi engolo na hu mai ai go foi ai pe ke o te fahas rau e mea go ya na ilo ai ho na tangutu anga o me na fo ma ki fo ai ho vai na go sia pe o ko isiwe na ne o hake fu isiwe na o so malala ya o so le area ka na ilo go engolo go o mai go engolo ke malu ya ki na to o me na fo ma wai ho vai Peo peo e hu mai ke matapa ko nda ni tala mai ke hu mai ki tua. Hu mai au he le matapa ko. Fata mai ke te ko i me wa ta fa. Ko nga foki ku fa. Nga we mai ke ka fa no he ndele ko ne polo kalama. Ko na to mo be fo ile fa don. Pa na kata na doria. Ai ko talo le ho fa matala. Me ta ko to be fo i line ko to be fa don pa na kata mai. Ka ko uhinga foki o ku fa ko fo nga be mo do le fa le ya. Ka ku te maria ko fa to me mai e pare mia mo ta fa ko ya. Pre anga o ta mai ko e. Sai be me agila lo fa fo nga pe. E ko ne fa malanga fa na mane ki ka muy Facebook a. To pia no to mensi. O ko fa malanga fa fo nga i pare area ni ko fa malanga ia. Ani ka muy Facebook a. Ai aku kage ko tu be ko ngahi mea mari e hoko he whare area. E tuku mo ke te taki wha o se ake ko ngā koni nei mensin hake whawhonga ko tonga tapu ni ma. O ku ka ki mo ke wau ki ai o ku ai pe mo ngahi mea o ke fihi holo whoke he tai ni ka tuku atu e te ki wakai ki ai he e koe en ihu nau pehe ko o nofo he democracy pe ko alu ke mona ki o koe ke lawa ia ke na whakataha ka ko pe tuku ange fu isi ku e to kui na ta as whaatala noa pe ki ai koe race ka tonga tapu ni mai whakau ka au na ne pehe koe anga ene ku sio mehe ku i whare area ngai tau ene fiha ko i ai a mai ke liri o a mai ke ahoni o ku i kai pe ke tau whai totonu da dolu ke he mea o mo oni mai mea ko tala mai ko mea ia o ku tonu. O ku tau hiki nima pe tatoi whare areani ngā ke kulupu tau pōpō ki ai, pe koe whahai, pe koe taki o ku tau sa ia ai, ka koe ke tau hiki tatolo he mea mo oni i whare areani. Pe a koe mea taha ku palapare mataha, he koe ke lama he taki ia, o si koe whiri, o whiri mai ha, ka minista me whahai koe na nau whihangangai he whiri pare mia. Pene ongo na eke he pare mia ki ai, talamai ange pe te ulawa ngā oe mahataha ia mō tolo koe ke mō tui tatau mō au koe ke mō pōpō ke ku mea ko polisia ko tataki aki. Pena e toki mea hake foke no pere tonga tapune talamai na u pare mia koe he whiri au he ospe koe e liriu na aku o mai e au e whahai koe na mau whihanghangai o whakaministai o kumalawa pe. Kake kaka u isi ue ko pehe ku mensen hake koe tonga tapune ma. Ene pehe ko tu ko dani ma fare ale ni o kai pe ke tau vouti ta tolo hiki nima wai to kola hi i fare ale ni ko ke hiki nima na to me ak mo oni hiki nima pe na tolo e me ako ko o ku na po ki ai ko big statement ni ko ku asi ha ke fare ale o tatau me ako fakau ka wat mo si o te ka kai fa fonga me tu aki ai Oi hui ma fuki solo e hanga o ma elo to lahi ke tau tala noe a tunga whapui kare he platform goe. Moi kakai. He ku nau si o prokalama pe. Palang whakau. Ka koe mea mo oni a. Koe mea koe ko pe au. O koe kai si o nei o mai fuatu ia ke whiri whakalu fua. Kia au ia. Tala noa pe he whiri a kakai ka whiri kau no pe. He usio ki. Koe foi mea mo oni e nai e hena. Koe mea koe nau whakatala noa ai. Ke mea na kuako he kualki sia ina. Koe kiu tokanga ue pe koe demokarati, pe koe kominiusi, pe koe hae whainga teokarati, pe koe ha.
Koi. Nau toka ngau na e fua, nau si au fua. He koe mea o whakafolofola, au tala mai, te moutara mo o ni moe loi, me he fua, o mea au whai. Aia ko hinga nau tulawa si o ke fua, ko whihui rewa. Ha mea u fua e i voloia. Ha mea u fua e mea u tautara, ko e komini usi u i volo. Ka tau nofo atu mo e tau te mukalati, pe ko e tau pureanga whakatui, ka tau open peni ke he i volo. Kai ke uhinga le rea kau. Kai ke uhanga ai ke o mai komini usi, ka nau keli loloto au, ki he mea o i he loto o i kakai goe ni. Ai goe na pehe, one of their core aspirations, koe people-centered philosophy, koe ideology, koe. Ai koe hanga ko whakarea i mai kia tau tolu. O ku kou in line ia mo e malanga ako pehe, o hake fofonga e kakai, o mu ai he si o kita e kautaki. Ai koe core aspiration ia asia ina. O pehe ni lewa. Koe generation hoko, na hanga pe o hake core aspiration. Koe tau mea koe ni ui fe fofonga e kakai. Pa nau mesa ake lewa nau tau e corruption o mesa ake foi mea koe. Koe nei kai pe koe fofonga kakai mu a mai he foi langa o wafu koe ni pe koe foi langa hala whakawawa koe ni. Nau whikumi lewa ke fonga koe. Aia koe kupoini e solo. Na uhanga lewa lau mai kupu ni maono. Kupu ni maono ne hanga tala mai ai koe whare area koe whare peta. Ana unofo whakau pe anga whewhe hono operationalize ke taha. Lotonga koe au whahai tolu pe whahe ia e mau iai. Wai whahai pureanga, wai whahai kau no pere, wai whahai. Ai kau whafonga ka kai kau wai ke nau i he pureanga. Wai whahai tolu pe ia. Ka koe isiu koe o hake koe na tonga tapu ni mawha isiu mo oni ia. Ka koe hae huinga hoka isiu koe a pehe. Koe feila, koe lauga aku, analaiso ka aku. Koe feila ia, ai foi institution e te pire hou eki. E na hoko au whiwala ke nafi. E ka pau na nau kia au, e toki mo oni au whiwala koe ni, ke pule i le rei tu hau i kakai. Koe anga e nau tauhi kakai. E fie kakai e ola le rei, namu le rei, ngai mea whahoko e pule anga. Pea koe ni, ka pau te nau nofo ai. Koe taimua te mai e koe tau pe whiri pare mia he kei mo vete vete. Men koe e lawai, ke ne hanga o epsopu, ai foi. Fie mau ke whakapāti. He koe ne whakapāti pe o ku eliminate e nau relevant ya nau tolu. Koe whakapāti pe upau ke nau ona tō kumi ha pāti ke nau humai ai. He koe pāti koe majority he whiri koe pāti e ruling. Aia, ke eliminate e koe nau tangutu mau o hoko koe awhiwara. He whakakaukau whe ke nau hanga whakataulama ke purere. Pe anga whe reo, sai. O te nau toi kreimi ke nau te o mai o whiri paremia, o te nau toi kreimi ke nau te o mai o whiri minister. Tuku wange ngai whatongia goea, he koe ngai whatongia whakateknikare ia. Nau nofo nau tolu mo tauhi whanua, nau nofo mo whakataulama ake purere. Pe newa. O mai pe toko tahawhite kakai, ko ia ku loto ke hoko paremia, hanga ia malangai e ne te whito i makatuunga. Koe nau sio pe ko hai e ngari pure i re tu hau, nau whakamaapo na tōkia. Hiri nau tō. Pe te nau lawa reo pen, koe nau alu pe o ka taimu, hange koe taimu koe ni. Te nau lawa pe nau tō, o toi tuhifo e paremia, koe ate paremia ta. Kai lava he paremia, hange koe. Mea koe ne tāno kai. Taimu koe te nau nofo maua i heka nau whiri tama koe. Te nau ate condition. Te mau ate mau pou ka koe, ka ke whiri whakapoto hokau minister. Sio, ke oe toi whakawhaha ia. Ka te tau lava rewa o whotu koe whare pēta. Koe hui ena e ospe ulau e kupu ni maa noko, ulau mai kupu uluaki. Hai kupu uluaki. Kupu uluaki, o kune o mai ai tau ataina, he makatunga, taha pe toto. He koe uhinga o tau palopare mai o wais, ai first class citizen, wai mai second class citizen. Ka pau te tau hake fofonga ka kaige, mahu inga ta kaupe, e whai whakapoto rewa e tau service delivery. Whai whakapoto rewa e tau whai tutuni.
ko hinga ia solo mahu inga platformu o mai ka wa ko tala noa ha me te taulanga ka wa mai o whakaanga e ta pokala ma ko me e ka kai whakapiko piko o ndo fuka da anime o tau famu pe ko nga ko na ku move na me fuka pare mia kore ke anga na fainga mari I fale area ke fuka hoko na o fe tala no akuma tui porque hulo ifi ke kakato pa na to foki mai pe ku tau amanaki pe ya hala rei I venga kwa he pare mia me puranga ka ku fe hu I foki he ni I he social media I fe ko ni ka iloange ku o ku to'o he tu'i pe ku tau pe he tatoria o ke kai ke malama ka nau fe hui ko ke te pare mia ai pare mia tai ni mi o ku ke I ho nga u me nga malo he ku ke fai fare area o ku kau la ka pare mia I ho ofenga ki ai pe ku o ku kai ke whakau kau ke vei pa I ngai la ka ngala ko ya ko mindset old school mindset ya ko nau whakakau pe nau tolu ko hai pare mia tene o mai pule lere whakakau pe ko hai pare mia tene mai takere kai ke pe whakakau te watak whakakau hen he so ko ilo ko ni stu tone ko afisi o ku a fio pule lere I loto he fu ko ni stu tone ya ko me e o tau kave au ki ai kai ke usi au te ai hata o wane interest me ko si o ga nau tolu ko nau interest pe ko mafai pe mo benefit mafai pe benefit ka ko kai ke palpare mau moia kai si o gen ga wate ngai fa ta ko ihe ko fisi foku fa pat ka o si tohi pe he ko ni sutone ka ia hata na campaign he time fili he pati ko pe tope ki fare area pe cross the floor ia alu ke pati ko hanga ko ni sutone automatically ansi kai ke toi hopo ia kai ke toi fai tu toni hata ia constitution on its own unseated te tota ko ia sai me ko ni te wate me ko ni o kai ai constitutional office commission ia office o ku osko na ufire pare mia pe a ko toenga ko kai ke he kabineti o na ufiri le vai rita of opposition me ai ai ko nga mai ni ko party ko majority tua o firi na to le vai na rita of opposition pa ko oti nei te clever ai nga me ke na hanga o vi me ke ga na hanga ho pa lava le vai sai ka ko time go apoine ai nga me go la unga ye ai ko vana panke apoine ai atita seniare apoine ombudsmeni tengo apoine ngai sino o mau inga ke independent o ku ko foi office ko ya ku oange he la o ia o ku kau pare mia he office ko ya ex officio kau pa mo ne attenzioniare pureanga kau mo ye ai pe e fili leva he pare mia ia ai loya ia meitua o ku kai ke kau he nau pati loya meitua foi to luia pe ku kau leva pa mo rita fo opposition ni ai kau pe mo firia he rita fo opposition ai loya meitua o kai ke kau ne pati ko foi sino ia una tisaiti pe ko hai ombudsmeni ko hai atita seniare ko hai sio o kune hanga pe ia automatically remove ai bias ko nyu tau sio ai he fonwan tau hanga ko me kana na lau ko to tap ni ma o si ilo le pe ai fonga lava ki o fai a ke fili ai fili ko ai kau fa fonga ho ignopere na tau fano ka to pe are ta ma ko fili ko yau pa o ke fili ko yau ko fili ya ko ka sia pa to hore la fili ya e pa ka ke fili ya hu more Bono inga sio o mai pe mo lava ki ko ya pa fai ya ke pe fili pare mia lava ki ai pe ko ne os fanau i pe ia pure ko vi he foi atakai ai ko sio solo ko anga i whakaugawa
he foi situation ka au ni penge le to kala pe fa ka ni afi to tonua ke firia he tu I ene kau fa fonga no pere ki fare area ona os to tonu ke firia he tu I pe malava re wa hikai ke tau to hikai ke mavahe re wa tu I o fu mama o pe ni hange ko ni taimi malava re wa ke stay connected te tu I ki fare area he ene kau no pere na ane firi Kakau unga fukia ta no Aristotle rational thinking. Now a human being is a rational animal. Ever the top of rational thinking, you are reducing yourself to animal. Tako me tau kuri ai. Koe kai ke tau ngau aki rational thinking. He unga tau no folo pe he atakai animal. Fume ko ya fume na ngawe kia he ancient civilization ke mawe mahino ya ai ho mai lau mare hifo mai lau mare o fotu taloni he loto mai tamai tangata tala fatongia o mari abito ai whakaukau ke o hanga o mai na ki tok whakaukau ya ni api ko inga he o ya no mari whakaukau he lahi whakamunga hi whakaukau ke tu ko inga hi ha tiri he kakai ke mai kau no bere ke kakai kau painga ta abito na osi ano me kau loya kau o na traffic bill ke firi he kakai kau no bere na aku refuse it that is completely wrong he winga ko ini Ilai ko tau fusi pe fulu ho eiki. O hange ko me ko fai he kabineti e fusi fulu ne afio. Mole rewa ai tau faka tau lama ki ana tolu. Ka ko foko ke fai ho na fatongia. He ka ke tau ta no ape he ne afio ka e kawa e no pere. Ka ke tau ta no pe no pere ta e kawa ne afio. Ko winga o mai a whakaukau solo. O kuri unique situation ni atonga ni, context atonga ni. Tako atamai le pe atamai ia te ne lava device. Ika te lava ko alo whakasio ki he kau ngā api. Ke o mai ange e nau halanga whare ke langa ke whare tonga ni. Lolo tonga koe, it's unique. Ko ia ko uhinga ia, he kapau te tau ai ke whiri he kakai. Ila e nau o takai holo he ngahi kolo ke nau kempeini ke nau hu ki whare area. Ono vete ia honau ono fusi honau fulu kai o hange ha fanga moa go te ha fulu kai te lawa ia fai honau kai ke toi ma o nau go ia ka go ate fa go ni solo ko o hinga reform fa politikare fa demokrat na te ke tanga dai kon go aklis ke ma o he ne afio ngia ia o positioni o e toi hala ha fai putu un ya tau rea ke kai so ke ne ki foi anga tu upe ko e pure anga ko ni o pe ato ke mau e ko ni stutone so ke hofi he kakai ko hare e ko fusia no fulu ko hare no toi mau inga ene afio ka po he ke tau tokanga mawahi me ko hare so ko tu o wani o fatonga ingo tu o wani fai pe ai pure anga pe tau liu e wana ho fulu ke ene afio po anga po hiva na fai e to fulu ene afio ko patongia pure anga ke whakalere ai pure anga ko pisinisi ave ke private sector hako me ngai funua te mkarati ko foi statement ko ya na ostilo ta ko to ta no me ke lulutai ta ko tarien na fai he to kon pare mi ta taupe tala ki hene afio so ko foi whakarea ni ko wharea ka pare mi ai ko na whakataha kabinetia pare mi tala ki hene afio ko mau hala ya mau toki wawau. Pe ko pau ke tanu ya he pure anga. Ko ne uhinga ia ko pau ke tau mai sirinia e pure anga ke faya ke nau whakatau waka puna. O talanga ta ki hene afio. Sai, ko fika wai. Ko uhinga na make a statement hono eke mai he waitangi te. Ko haik sio ke foi toke ke ko ne a pure anga pe motu. Pau tu e ki ta hene ko to posloya mai mi fis. O tangi. Kau ka mate, i hene tū koe taimini. Ke eke mai pe te whie maari ange, ke mo ui hake u whanau he whainga dictatorship i koe.
ai pure anga lolo tonga e ke sai anga pe ka te au e dictatorship e mona he ko hano uhinga pa fo madala ile ko hano uhinga he ko ai historia ia mo toto mo pupuha mo fei lau na uhinga hono matuai o merino ai fonuan kaua i fanga ku ia kusol kaua e ta fanga ku ia tau hono matuai me mana toi ko tau ko hono fama popo e fonuan na fai e tu po luaki a kense ho eiki ke toku hono whakapua blai kakai. Pana ni ngau e ke e tau whangakui, tau tahi. Sai. Ko eke aka pau pea deo ke mea. Ko eke aka ko hae basis, foundation e pure anga koe ni. Ko ni ki longo ego pea. Lo loto whakatau hosi. A fio e whakatau hosi, moi korapu, moi sio ki ta whiriwhiri manako. Ko ia nau historia, nau tolu. Ke nau langa i ko hae wenga na o mo hoko ai ko kabineti kai na kai ja te fto itu ina na mau malanga i ke mau o mo ki fare area ta ko ha mo te fto itu ta ka ha ko ne fono o ni mo ni ka te lava ta he uri pati foi fa kau ko ya na kai ke ha a tonga tapu hi vai a mo tonga tapu tolu mo tonga tapu valu mo tonga tapu raki na uraki form ha foi platform ke na hanga o la langa fa inga whakaukau ko e whunga in te tau tataki a ke whonua ka pau te tau pureanga. Ha mepe. Moni lewa rea ko a malu po neongo. Ko e purerei, ko e vision e agilisi. O whakaotua. Ta ko e pato a peo ne hanga ngawe. Ka na tonke ngawe ka doa e hufare. Panga i whama bobo akso. Okay. Meni ko whamalo atu he whatara aku whai, ko wakai ke ta taimi me o se ta hoa taha makong, ka ku tui mahalo ta whiu ngā he ahoni, i whatara aku ni, a pau te aha mea o ke tokanga kiai, ta whao se ka ta mawai ta toki hoko atu wika hao. Iyo, mahalo solo, ko ia, ko ku whalo lahi pene au ke kau pou mo ka kai whanua. Te mo wili fia mo tō lea he o kai ke pehe. O kai ko mea ko hoko i whare rea o ke pehe o ko tae work out e o mea ko hoko. O mahino e lao, mahino e o mea ko ia. A wai whoke ai nai mai o whai mahi wholofola. Solo na oslea whoke mea ko ni. Tu o tolu mea o no nima, ai ase fo i rea ko ni i he wholofola. Do not be afraid. Kone mafuri pe me fo i rea ko ia, o fear not. Tuo. Tolu ngea wono ni ma. O kou teke e au ko ni whakatokanga mai ai. Ko toa pe kou lue ki whare area. Do not be afraid. Pea kuosi ai e protection ia he konistu tone. Wai whainga tamai. O te alo polo karama. Lai, eke te wheu ipa. Ilo he kabineti ipa nao mai o. O whinga i ke. Turi ai koe o nai kai. O protection ia o tohi ia i he konisu tone forever. A freedom of expressions. O mea na ukai ke ongo ia o kou mawhana e taingoe na hiki ai e kau whafofonga. I he context koe e ma wheturi mo e pare mea kou lau eo koe rofi. Mo e fufoi hui koe tuku hau. E ma wheturi koe foi context koe ia ki hau. Koe mena to ton ke tifeni kau whawhanga kai. Ke mau tapa taina no express e mau whakaukau. Regardless. Ko ngahi whare area. Tako whenga fuke whamanat ko whare area koe whare tau ia. Kai ke toi whaia ke tau a ke pō vai. He ko whatara noa mau pēnei. O ngoi e tau wha ahau. He nai ngā ehu pe. Tamde i pe tupo niwa atu aha. Tamde i tupo to tupo niwa. Wheta aki pe. Ngā ehu e mua palameni. Ngā ehu. Pea koe uhinga ina mai a whare are. Tuku ai tau te olo. Whakaukau ia ke kaha ue. Mai rewa konistu tone ke tuku whahole hatui. Mai rewa whare area ke tālanga iai. Ngai halfono. Pea tālanga i o tohi.
Lolo tongo tu e taimine ko ni stutone. O ina ko whanau atau ia ngai whera fua ke ni nau tala noa mai na tohe mehe nau ata mai koe mehe ko ni stutone. Rak whengai mai ata mai ke tohi e ko ni stutone ka tau tau tala noa. E ngai mtu ngai mawhai moe. Kaya ka ko whamalo at solo. O ko wau te ki wholawa ki Nusilana. Koe ofa pe kau popo me Nusilana ke o. Alat ke ki kai mea kai ai pato au whai One Tree Hill. O koloto ke lava ke whama popo. Koe anga e tau hala whanonga. Ua pau ke tau whelotoi katoa pe tui hau eiki kakai mo ke nau whelotoi ki he hala whanonga. Koe tauhanga pe o force ai foi whelotoi goia ke out of 10 e mo wewe whanuai. Ko uhinga e whatu mao aku. Koe uhinga kai ke alu aku. Tako mene ta. Koe pe mai. Ko re o ko ho ha kai ke wheu ngai mo ataki. Kai ke uwhi. O kui kai ko misiona aku ia solo. That is not absolutely out of my ko ku misiona ke la langa system te mate hifo o ku tariui pe a whare area. Ko ni ko atakitua e he whakaukau whakate Rationality ke atakitua whewhe. Ke operationalize whewhe. Ko kope ko ni stuto ne une timani ai kupni matolupe. Timani minister panga uraki ke atakitua. O atakitua whewhe. Ko panga ko tope utanaki he tute mo tuhau mo panga hu mai mo panga tokoni. Pau ke ne hanga of reporti mai whare area. Panga ko tope unau whakamore pau ke ne atakitua ia. Ko ini rewa te tauhanga o pilte ngai moni whakate Rationality he konistu tone. Ke iai e tariui, ke iai e atakitua, ke iai e pure lao. Kai o te nau turi no ai au. Ka nau mau e konistu tone. O stohi pau ke he sea, oa au pita te mo whakaukau. I'm here as a troublemaker. O he ni aku ia, ke pure i le whonu. Ako os fotu e pai, ngai kupe konistu tone, mau, i he nau whaitutuni. Mo nia, os talamai wha mau anga ia. Kupono ua ata whare area ke na hanga o whao e nau rules and procedure, nau tohi tutuni. Ai te whamanatu mai behe whamau anga. O tohi tutuni ko ia. O pau peke mou taolunga, whakatatau ki he ngahi. Liberty, element of liberty o mai he konisitone. Element tariui, element natural justice. Hei kai ke nau whai tutuni mena tau pa nau tumure whanua be. Hange ngoni ko whai tutuni mena nai tūria iau aho. Kui. Ave pe foi launga ke ki komiti fetakai pe ki komiti a hono tala no ai pa o mai na foto ki fare area te ke o atu ha tafakia. Kai ke nau sio ke konisto ne fetakai pe na tol he nau whakakau o kuai e fu mawhai. Ka koe whainga mea fuke ko ui gai ka ku mouwhe mau ha mawhai ai o tohi. Ka koe pehe koe whaino ino weo mai he whamau. Ai o tohi o whakatatau ke ngai whie mau requirement as konisu tone. Ai koe require, ai koe konisu tone ku pōwhuru pehe. E kai ke whakailo hataha i ha whamauanga ka reo ko awe hane tikite. Ka toa u mea koe au ku nau whakasi. Kai peke tau wako tau tolia. E foki pe so lau ko hopo ni he tahiwa hiwa no ai ko na fa hino mai fa mau ai fe hala ki ngau ya ki to tutuni so kai pe ke ha o to tanga ta ya ko o lau ke nau lalanga o si se ni me ko ya ki kala ke they need to relook ka kai ko tau mo a ko fa ko troublemaker ko tau mo a ko ke tau mafuri mafuria que tau mafuria me animal without rational thinking animal with rational thinking que tau continuously improve Ke whawonga koe, ke tu whoko ia kuta, fia na tatala noa whoki he
I hono hingau ko miti I hono launga ko palemia. Ki ai ne fuolo na nga we. Pe mo more fo ele meni te ua ngo mahu inga ko na ton ki atu fo ke na ki atu na wai ki ai. E ko se fo launga ko na fai no pele tu la kepa. Ge laita. Ko se ku fa fo vave na nga we. Pe na se na ange fai nga mari at ko ange fai nga mari ka hai atu na tari. Ko nga ka matunga me na fai tu ni ko tu ko oku fafia mari di suatu oku kamata ke ngawe u komiti me ya o ke ai uhinga lele u me ya ku fa malo atu he lava ko ta programa ya ni ko tu pe mahalo ko ngai fatongi pa ko na te ke fola ku tato ki hoko atu pe I he wiki ka au malo ngawe pe mitonga na piven O hachol. o fa kainga fa malo atu ke modol he lava ko ya ta programa ya ni FATUFONUA fo o kai ngai pol kala mak to mai I he hon o mai pol to za I he hoko ataha ai ku to be hala minute mi hen mi ai ke ngatai o ku I he tolu o ku fa hoko ta pol kala mata no ako pe amo politikare pe amo profesa inoke huakau pe tato ke hoko atuai ko ngai pol kala mai o malama ke fa hoko au ni ko fa fango sai one o ke lava fa hoko I honi ko matunga ku flau ai fa fikau ki tonga ko ti te ai fenga mari te matoki fenga ke fa hoko tuia ta I ne be ku fa malo la hia tu ka te motol ko do be mo ka mai I polo kalaman he time ko do be lava ke tau fanongo ki he talanoa pe mo o mai ai yanga fakau kau pe mo viu ai fofonga falearea ton ta fitu Paula Piveni Piukala ke lava ke tau vai ai hange koe wha o atu mau pe mi heni o ku kai ke makatunga polo kala mai koe ni ke whawhepaki ki hani I pe koe pure anga pe koe whanua pe koe ha koe tala noa pe henga isi u hoko ke wha mama ka koe mea mahu inga ke o mai ai anga whewhe wakai ki ai whawhonga koe ia o tonga ta whitu ai a kune lotonga I he whare area ko tu pe I whaingo fuange pe te māmange ngai isi ulahi I loto whare area I he taimi ko ia kui loto ai whafofonga I loto whare area. Ko tuka tahaku watu mau pe ko whamure more ke teki motol ko toa pe pa o ku hualela ki ho hingoa I he polo kalama I he whainga uhinga ku whamure more ati ka teki motol koe ke uhinga ke tāpalasia koe moho totonu ka ko hinga pe mahala I he context tala noa o ku uhinga I hono mention ho hingoa pe ku kapau ku whaha mention atu ke te koe. O ku watu mo ki whanki tua ki mwha mahalo koe ni ki he kau sponsor ko toa pe o proklama koe ni o ku wha mahalo lahi atu ke te mo tolu I ho mo ke I lava o totongi ke hoko atu ai proklama FATUFONUA fo o pe mo I whafofonga. Whamalo lahi foki ki he South Pacific Loans ko e kautaha eni ai sitarek do po pe mo e kautaha ko ia o South Pacific Loans o ku whamalo lahi atu ka tiki mo tolu I he tokoni ko toa pe mo whai o lava ke hoko atu ai hono o atu ko ia e tau polo kalama FATUFONUA fo o I henge whema uno ko toa pe ku ke whema ki whakahoko ona ke hanga kehe pe me he South Pacific Loans no malungea walu hiwa walu fika ia o e whamaui I he South Pacific Loans te ke lawa o whahoko ai no I he whahinga mahu inga pe te ke lawa o whahoko ia pia me he kautaha ko ia stare ki tupo ke kingatai ku o atfoki ai kautaha wala ko ia ko page facing store I loto nuk alofa te lawa tori mo whiri ai whainga wala pe. I he page facing store hanga atu ke tau mo pe building. Ewe matu ki ai whainga maari e. Wai e na ngahi wala, wai e ngahi uta koe ko atu te lawa tori mo whiri ai. Ko e whika telefoni ena, ua fitu tolo ni maano, pe walu fitu noa, walu. Walu fitu noa, walu ni matolu. I he page facing store. I loto nuku alofa. Ke kinga dai ka ku
whawhiwhia whoki ke I whamanato tika tiki mōtolu o ku o si lele whoki tau. Live stream, ka pau ke whemau ke hulu ha maari putu pa ka whainga kātoanga te maulawa whahoko ia mao. Te kwa service hono ua, ko no whaitai photography, whaitai ko ia ho'o kātoanga te maulawa whahoko mo ia ka whai service mawahe ia ke whahoko mo ia mao. Te ka pau ke whemau ke hiki video, ke oa live ka hiki video pe e lava le rei pe mo ia o whakahoko atu ia maau e iha whainga taimi pe telefoni ena noa uataha ua noa nima, noa ono, noa whit o kuia e tokolaki mo whetu utaki mai I he whemau koe tau kau ngau e leipa o ku ke whemau whetu utaki mai peke whafonu ho fo mo a maulawa o wakai I peko whe e saiti ngari wheunga mo koe ke lava whahatoko ni ke te koe whika te tau pe noa uataha ua noa nima, noa ono, noa fitu. I he live stream ai pe ka pau kuke I Australia, Brisbane, e tutaka ka tes au ku iai ne live stream ai ne whahoko nai a service ku ia maau a wika tonga live stream I noa wha, ua noa hiva, I te whanima, pātaha, ke lava o whetu utaki ki ai. Ki mautolo ko ia o ku I he wāhenga East Coast o Lewa, Silverdale, o e fua ngai whi, whangaparoa. Ka koke nofo, tau kainga tonga, ka koke ofia te ala whitu koe ni, o e whareko skulu ena, o e tau ki o tō tonga pe ko tahalo Antoni, o tu I he vika tāhiva o e Moenui Avenue I Orewa. Hofi pe ia I he countdown, I mui I he countdown, o ku hanga atu ke countdown ia. Te ke lava atu ki ai, whahinga taimi pe, whahinga whia mau pe, te nau lava o ngauen ke kos. Tokoni atu ke te koe ke kos, ho luke ke talavou ki he lotu, mga hi polokalama ko ke alu ki ai. O e wharekosi ke Francis Tikats, te ke lava whetu taki pe ke te ngina tolu, puka ho appointmenti, I he Instagram, I Francis Tikats, hiwa whawhitu, nima tolu nima, pe noa wataha, noa walu wa fitu. Hiwa taha hiwa ka ngā taia tau ngā hi whanongonongo, mo mea ka tau toki whelongo aki I he polokalama hoko mai. Halakaya, vosa tu moe ea I moana, whakaholo nofo e le talanoa, laka anga e tau ki moe soa. Ohole I moe halakaya, vosa tu moe ea I moana, whakaholo nofo e le talanoa, laka anga